Vanoi gam tina kuki chate ho zo se da bon chawin jingka pha tolbol ni simsom ni legup Sunday ni khoin zong jingka thuso ngai ki duhite thuso ngai tau hite meite so Cocomi ti akimin vo hon phatsi in kuki te do dal nen thuso hin so do jingvin zani January ni simsom ni lenga Saturday ni khozong chun thuso khat hin so do win India le Myanmar Gamgi a Leiko tunnel khat Khamnathei Pohlutna a kimang cha chu Gamkai sunga dinga tizat ta khat hitan Manpur jing se zong hitalowin Northeast India pumpi adinga ma thanalin ta khat hin thutte ding hitin Phongdoh ve chuchi zolenal thu ho chu News 18 le Meite Media The People's Chronicle in Zani January ni simsom ni lenga ni khwa an so do hidanin Cocomi hon Phongdoh ve National Media la ho a Reporter ho zong hi hichi meilhei zolenal thu sei jing ho zolenal thu ho report bol jing ho lo hi zi uvin National Media ho na su do ho zong hi adi lo tam ta om ji hi chuchi Leiko chu lin ta danin Phongdoh uvin gari lin ho china theya ki sim hidanin zong sei uvin chuchi Leiko chu Chin state le Mizoram state Gamgi a a hi tin zong Phongdoh ve chuchan ge ha lin Leiko chu Khamnathei ya ki ve ho khutnung hi pun tin Mizoram le Chin state sunga thani ta ho khutnung hite ding hi tin zong chuchi meite so Cocomi hon Phongdoh ve chule Manipur gam sunga gale tol hi gamdang mi ho foreigner ho khutnung apange tia ki seijing ho chu hichi hi aphot chen khat hi tin zong Cocomi hon Phongdoh ve Mizoram ma kiloi khomna phabep hon United States to ki thua Chin ho to pangkhoma Christian gamtum khat zolen kiti khat India Bangladesh le Myanmar Gambe ho gophom ning to gon ane naw to chuchi Leiko asayu chu Cocomi hon ame be kiduvin chule chuchi gam sung ho a alin alal ho thuni vaipu ho chunga ta sanlil na linta ane yu hidan thu ho jong Cocomi hon Phongdoh ve chuti ji chun Government of India and Northeast Gamkai sunga hin State of Narco Terrorist Emergency Phongdoh hen lang Khamnathei ho do dal na dingin khautein panlau hen tin jong Cocomi hon Phongdoh ve Manipur gam sunga gale tol ho le thuboi la boi ho to Khamnathei ho hi Cocomi in ame be uvin India government in Khamnathei do dal na a panasata ala na ding win jong an het sa uve American Journal khat Foreign Policy in Manipur gale tol hi tule to avanoya boina thung ho la a hui sipen ho la a athen do ho som la in apange tin jong chuchi meite so Cocomi hon Phongdoh uvin chule hi chi gale tol hi vanoi het pha khat hitan hichi gali tol hi gamdanga zong hung chal be theding in om tai tin Cocomi hon Phongdoh uvin government in aphat cha hichi gali tol ho hi asu thip zolo ji uvin gamkai sunga boina kipat namun asu do ding ti zat ta hitai tin zong Phongdoh ve chule Cocomi hon ase be na wachun hichi gali tol to Khamnathei ho aki gui zop ho hi Government of India na samo akoi na hin thilphalo ta ahin so do te ding hi tin Government of India gina na bolwin chule izem tia aphat cha Government of India in pan hin la lo wa hi le wano in thi mo achan na banwa hichi hoji agale tol kho sit be jinga hi le Government of India mo ki poding hi tin zong Phongdoh ve meite so Cocomi in demand phabep an bolwin gangthei pe na Central State Government in gale tol su be na dingin to gon sim do lo yu hen chule Khamnathei chungchanga pan la ho halin lalal ho Manipur Mizoram le Burma Chin state a ho chungin khulchil na investigation nei hen chukil le achunga ki sei Leiko underground tunnel Khamnathei Pohlutna le galman cha Pohlutna man cha chu susit pi loi hen chukil le gale tol hi politics ki bolna ji le Khamnathei ho ji a hi ti hi Government of India le state government in official ten pomu hen lang chukit le chuchi aji ho chu ki mai to pi na ding in Government of India le state government to gon simu hen tin Cocomi in ngen zong na bolu ve chule Cocomi hon asai be na wachun Union Home Minister Amit Shah le Union Minister Kiren Rijiju in asai bangin hichi gale tol hi zale nam ki ka ki don a hitapon gamke le na ding gamtum sim do na ding to gon ho ji hitan chuti ji chun Government of India in thing thok te in imacha imchep umlo hilin na to hin pan loi hen izemtia Government of India in phacha pan hin la lo wa hi le gamkai sung asu boi diu jing se zong hitalovin vanoya India min sit na khat jong hong hi do ding hitin Cocomi hon Phongdoh ve Manipur gam sunga gale tol hi kuki ho pat do a hi ti a Cocomi hon a Phongdoh naw chunga
กูกินปีมณิปุรินอันตอนบุดวินบุลบาลในโลโจทัวคิงอนไอโบวินสุเลจุจิงอนอบอลุชัวอาชีสาธิลสุหอสุมังนาดิงเล่กาเลตูลินปันดอหอกาเลตูลินบอลดอหอเซลคูนาดิงาไม่เลยหอนโจเลนัลทุหออพุนดอฮิโบเวตินอันตอนบุดวีฮิจิไม่เลยลำกายหอโกโกมีหอลอยเห็นอาชีสาจุนนิสิมสกีสังนิเลสอมนิเลทุมนิคูจนกูคิดเตจุงินกาลันพงดอวินวาร์ดิเคลร์อันบอลวินManipur National War tin an min vo win chuti agal an pod da uwa apan la an ho sel khu na ding le thuta sel khu na dinga chuti achu Cocomi hon abolo hi tin jong ku kin pin Phongdoh uvi chuchi mai hlei lam kai ho chun en biren sing makai na in biren sing private thing noi mi khole Cocomi ho chule meitei terrorist valley based insurgent groups hon ku kite chungin zolena thu ho an so do jingwin ku kite chungin thagum su jingwi chuchi mai hlei mi phalo ho to state vaipo ho akithu khom nongwin ku kite chunga su gen theina tin tangle kitha kimat na ho an hlung jinge tin jong ku kin pin Phongdoh uvi Maini sim thum sang ni le som ni le thum ni khwa ki patchun en biren singlam kaina state government hole Cocomi ho chule mai hlei lubu hon ku kite su gam na ding le ku kite ka pu ka pa te win an sat sau ka gam sung ho wa ko na del mang su hil na ding in chuchi mai hlei ho chun pan ahin la to pe ve tin jong ku kin pin Phongdoh uvi chuti ji chun gale to la cham na le mo na theina dinga alam pi sun chu ku kite atum be a ka ki vai pu na dingo Union Territory sim do lo hi hen chutile ku kite ka chon dan ka khan dan ho ka gam sung ho le ka hi na ho le kanam pi ven bit hintin chule India dan pi a gam sung mi hin a chan vo ki pe ho a hi ding bang ta ka chan thei diu hi tin jong ku kin pin Phongdoh uvi Chief Minister le athing noi mi ho chule mai hlei si so Cocomi ho loi to bang hon ku kite chunga agal bolo ngaloi hen lang zolenal thu ase jing ho nga do hen lang chule ku kite chanwo ka chan na ding ho do dal jing daw hen ku kite su nem na dinga mai hlei hon panala lai chanova gale tol kho set be jing ding hitin ku kin pin Phongdoh uvi Republic Day kin gon tu ni kho achi hla ting le to phatman President's Medal le Meritorious Service Medal ho hopdo na ding hin President's Medal for Distinguished Service PSM Medal cho CID Special Branch DSP S Radha Narayan Singh apiding o hin chule Medal for Meritorious Service MSM cho mai hlei phabep khole MPTC a lin pu kom chule Fort IRB a rifleman Lamthian Son Chongloi Jong chuchi medal sangding hola chun apang thloni achi sa sangni legit kuma Mumbai ko pisung kibuluna thu ho to kisaya an kiman Tahowur Hussein Rana ki tipacho chuchi case thu to kisaya India solu lo hil ahin ading US gam sunga den jing na dingin ama pan dan le mol ho mangsan pan la thei chanin pan analain ahin la US Supreme Court in ama pacho India gam sunga thalut na dingin phalna pitaw vi Tahawur Rana ki tipa hi Pakistan gam mi hin Pakistan Army doctor khat an hi Canada gam sunga dinga businessman lin ta khat hi Tahawur Hussein Rana ki tipachun chuchi Mumbai til su asu do ding su an het sa an hin ama pa hi sang ni Leiko kuma Denmark gam sunga India gam sunga thil bol ho chutawang ho chu bolding a go na lamowa an ki man do hi chuchi Mumbai khopi athil su achun mizal som gu min thina an to lo hi India do dal na an chon ho India in gamdang ho hinga achung thu tan na dinga India in solut na dinga wa nge na an bol ho la achun Arsdala Anmol Bisnoy Nirav Modi Vijay Mallya le adangdang ho mitam ta an hiuvi Thuso isan hin kichai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin ni khopha